Gospodine Mazalica, želite li vi uzeti Pokušat ću tuđe stvari? Gospodinu Arnautu da kažem da sporazum o sukcesiji ne može biti pravni osnov za uknjižbu prava vlasništva, jer po prirodi stvari on reguliše međusobne odnose između Bosne i Hercegovine na jednoj strani i novonastalih država koji su nastale raspadom bivše SFRJ. Drugo, ja bih želio još jednom da ponovim da je cilj nametnutih zabrana bio da se zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine obezbijedi odgovarajuća imovina za funkcionisanje. Što se tiče Republike Srpske, to apsolutno nije sporno. I mi apsolutno nemamo za cilj omalovažavanje i, kako je bio jedan izraz večeras ovdje, da kažem, omalovažavanje države Bosne i Hercegovine i tako dalje. Znači, apsolutno nije sporno da Republika Srpska ustupi bez naknade za korištenje imovinu koja se nalazi na teritoriji entiteta i koja je u vlasništvu entiteta. Ne trebate vi davati na korištenje državi nešto što je njeno vlasništvo. Ko ste vi da dajete vlasniku ono što je njegovo? Pa valjda vlasnik treba da daje nekome čije to nije, a ne onaj koji je posjednik, a ne vlasnik. Potpuno ste okrenuli stvari naopako, gospodine. Otkud vama da je to vlasništvo države? Pa zato što je, pazite, oni 1000 jedinica ili su vlasništvo Republike Bosne i Hercegovine ili je država Bosna i Hercegovina dobila po osnovu sporazuma o sukcesiji. I nisu entiteti, nisu prijatelju, nisu entiteti sukcesori bivše Jugoslavije, nego država Bosna i Hercegovina. Ovo je krupno političko pitanje. Dakle, vi politizirate to pitanje. Vi hoćete da kažete da država nije sukcesor nego su entiteti. Hoćete da kažete da ne postoji. Postoji, da znate da postoji i da je ona sukcesor i da je vlasnik, a nisu entiteti, ni sukcesori, ni vlasnici. U tome je problem. Ne. To što vi govorite, u tom slučaju narušili bi se praktično osnovni pravni principi zagarantovani ustavnim odredbama, međunarodnim konvencijama koje štite stečena prava i obezbeđuju pravnu sigurnost. Pa slušajte gospodina Arnauta što on priča. Znači... Koja stečena prava? Prava koja su nastala otimačinom, koja su nastala protivpravnim djelovanjem, silom, prevarom. Jer na to mislite, nema stečenih prava za slučaj sile prevare. Dobro, gospodine Džafoviću, dajmo riječ samo da gospodin Mazalica završi ono što je htio reći. Znači, imovina je privatizovana kroz proces privatizacije, imovina je praktično drugim zakonskim aktima koji su, kad su donošeni, imali ustavni osnov. Praktično uređena je prometovanje te imovine i tako dalje. To je narušavanje pravne sigurnosti, to što vi sad tumačite određene odluke visokog predstavnika koje su u suštini imale za cilj da se obezbijedi isključivo imovina za funkcionisanje Bosne i Hercegovine. Evo, gospodin Arnaut, kratko moramo privesti razgovor kraju. Ovo što gospodin Mazalica govori je stvarno smiješno. Znači, on tumači odluke visokog predstavnika na način koji je potpunosti u suprotnosti sa tumačenjem samog visokog predstavnika. On tumači... On tumači sporazum o sukcesiji na način koji je u potpunoj suprotnosti sa 3 presude koje ja imam, koje kažu da je to država Bosna i Hercegovina, jer sporazum o sukcesiji se vraća na 1992. godinu kad Republika Srpska nije postojala. I konačno on tumači član 1 Ustava na način koji je u suprotnosti sa pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine. Ovo je pravno nasilje, oni su ovako radili u ratu i pokušavaju sada opet udariti temelje državnosti. Milošević nije dobio, nećete ni vi dobiti. Da, gospodine Mazalica, kratko. Hercegovina, od vas zašto više volim bosansko-hercegovačko pravo? Vi volite anglosaksonsko pravo gdje su sudske presude izvor prava. Ko je veći Bosanac Hercegovac? Ja sam pokazao da dobivam u oba sistema. Gospodine Arnaut, vi izvrćete i vi politizujete bespotrebno ovo pitanje. Dobro. Gospodine Džaferoviću, kako riješiti ovaj problem? Evo vidimo, osim što imamo sukob Federacija, Republika Srpska, različita mišljenja. Vidjeli smo na početku emisije različita mišljenja i unutar stranaka u Federaciji BiH, evo konkretno SDA i stranke za BiH. I onda se čulite kad ovi iz RS radi ovako. Ja mislim da nema razlike između SDA i stranke za Bosnu i Hercegovinu. Mi smo ovo pitanje nekoliko puta raspravljali ovako u javnim debatama. Evo, 40 dana prije, 50 dana prije izbora ponovo se otvara polemika na ovu temu. Mislim da nema razlika u pogledu stavova. Potrebno je naglasiti jednu stvar. Ovih 1000 jedinica državne imovine nisu sva državna imovina. Ja sam rekao šta sve treba da predstavlja državnu imovinu i zbog toga treba donijeti zakon o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima na nivou države i urediti režim svojine u Bosni i Hercegovini.
A u pogledu ovih 1000 jedinica koje su propisane, također treba donijeti državni zakon koji će biti u skladu sa tim zakonom o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima i odrediti način raspolaganja i upravljanja ovom imovinom. I ono o čemu se razlikujemo, gospodin Arnaut i ja, da ja to kažem potpuno otvoreno i potpuno pošteno, kada su u pitanju neke od ovih jedinica, ukoliko se propiše režim vlasništva, onaj ko je suveren, a država je ovdje suveren, dakle, u okviru njenog suvereniteta, on će propisati i režim vlasništva. U okviru tako propisanog režima vlasništva, ja se nadam, gospodine Arnaut, da razumijete o čemu ja govorim, ja nemam problema da se određeni dio da i drugim nivoima vlasti, jer i oni u Bosni i Hercegovini trebaju da funkcioniraju. Gospodine Arnaut, evo za kraj, političko rješenje kada je riječ o državnoj imovini nemoguće riješiti do izbora, vidjet ćemo poslije izbora što će biti. Na koji način, evo, nije se godinama riješilo to pitanje, sad će se nakon izbora ostaje i dalje vrući krumpir. Kako to riješiti? A samim time i pitanje vojne imovine. Znamo šta je Hillary Clinton isto nedavno učinila i poručila. Kako pronaći politički dogovor kada su u pitanju ove dvije teme, odnosno ova dva pitanja? Kad je vojna imovina u pitanju, princip je identičan. Znači, to su samo dva odjelka ovog generalnog pitanja. NATO je u Talinu jasno rekao da se ta vojna imovina mora uknjižiti. Ne govori o raspodjeli. Dakle, ovo nije političko pitanje, ovo je čisto pravno pitanje, ovo je pitanje interpretacije Dejtonskog sporazuma, odnosno člana 1 Ustava. Dobro, ali evo vidimo, ispolitizira se... Dobro, naravno da se politizira. Pazite, pokušani su ti politički pregovori u Prudu radi mira u kući ili radi sticanja nekih političkih poena. Ja ne mogu bježati u ovom trenutku od činjenice da je Prud otvorio tu Pandorinu kutiju. Neće se riješiti do izbora. Nakon izbora stranka za BiH ovo će potraživati na sudovima. To smo već dobili tom rutom. Ja sam siguran da će SDA pokušati potpisati sličan sporazum kao u Prudu, opet radi mira u kući. Jednostavno tu se razilazi. Gospodin Džaferović, ukratko, hoćete li? Pazite, mislim, ovo je... Kratko, moramo završiti. Pa kako da ja reagiram na bezobrazluk ovakve vrste? Dakle, osim da kažem da je to nekulturno, žao mi je što to moram da kažem. Dobro. Gospodin Mazalić, za kraj vama pitanje, samo kratko, RS ostaje pri svom, SNSD nećete popustiti ako vas OHR, pod navodnicima što se kaže, udari po ušima. Pa mi nećemo popustiti prvenstveno zato što je pravo, Ustav na našoj strani i svi članovi Ustava Bosne i Hercegovine koji se gospoda pozivaju, oni su prvenstveno na našoj strani, tako da možete očekivati da u narednom periodu se usvoji ovaj zakon i da se praktično riješi ovo bez potrebe politizovano pitanje. Hvala vam puno što ste bili gosti Dnevnika 3. Vidi se, jasno je, izbori su pred vratima. Vidjelo se to i iz vaših večerašnjih izlaganja. Gospodine Džaferoviću, gospodine Mazalica, gospodine Arnaut, hvala vam puno. Hvala vam.